ناوی کۆنێ ڕەش بۆ ئاوایەکی ڕاستەڕاست bi dîroka bajarê Qamişloyê roj ava girêdayî ye. Pirtûka wî ya navdar ser cîografiya Qamişlo ji sala 2030 ve 5 caran hatiye çapkirin. Di sed sala avakirina Qamişlo de wî tiliyên xwe li ser bîranînên hevalên xwe yê navdar Mîna Mihemed Şêxo û Seîd Yûsef hiştine û mîrateya hosteyê xwe yê mezin Cegerxwîn diparêze. وبشتي سيداي جقرخين صالح حفتي وحفتاد حفتي وحشتاد مالاوي شام وبيروتي هات قامش واتشون جم نقول لا بكردي جار كي مشي برسيم نقول سيدا تقلكي بكرمانجي زاني بنفيسيني يا بعربي باعتبار ملاكي دوازدا علمي ملي دوازدا علمي دي زماني عربي دي بهلوان لمناري وبشيشي نقول بكردي و بري مدى كردي هنجي مجي دست بنويساندنا كردي كر و مدى سروي شوبي. Navê konê reş Selman Osman e ew di sala 1953 de ji dayîk bûye. Di sala 1977 de ji bo xwendinê çû Almanya Rojava lê hezkirina ji çand û zman re ew vegerand bo welat. Da ku jiyana xwe ji nivîsînê re terxan bike. Ku navê wî konê reş ji nîşana sîmbola konê reş di folklorê de û ji hezkirina cîranekî wî hatibû girtin. احمد شو اودي نابي احمد نابي كالكي مشي احمد بو رابو خلكي ايه قنديه قروشتي قو مختار قو با احمد كوني رشحات بقرف وبدمير نابي لقباوي بو كوني رش ومشي حاجه كري او كوني رش جلي او مريالي بو كراسي وي ودربيه تشيك وإيلكي وينا وكمو كولوزي ويجي الرش بو لسري وينا بو وتشيروك وتشيفانوكي كردي قلكي زانين جبر ویەکی مخص گناوێ من کۆنێ ڕەش Bi zêdetirî 33 pirtûk û lêkolînên tomarkirî konê reş bûye çavkaniya sereke ya dîroka malbata bedirxaniyan û doza Mîr Celadet Bedirxan li gel weşandina kovara Gurzek Gul di navbera 1989 û 1992 de xelatên navdewletî û xelata şerefnameyê ji Vîyennayê di sala 2020 de نشانة خبطة ويا بيراوستانة. 1980 هم دوسكي وخدي عبد الباقي حسيني جا اوجي افين داري زماني كردي ام تفقين جا ام كوفاركي فلوكلوري تشاندي ام بوشين و نيروزا 1980 هذا هجمارة يكيش كوفارا غورزغول ما بلاكر بكرديا لاتيني وفلوكلوري تشاندي. Di nava bexçeyê mala Cegerxwîn de li Qamişlo û li ser gorawî konê reş disekine da ku soza dilsoziyê ji nû ve nû bike. Serdana gora mamosteyê xwe di salvegera sedî ya Qamişlo de çîroka berdewamiya nifşekî ye. Kopênûs û nasnameyê nedan destê ji bîrkirinê. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.